Komunistička partija je onda imala stvarno ugleda. Širio se taj ugled bez obzira kolike su teškoće bile unutar njenih redova. Kako je to Tito, kako bi rekao, sređivao tu partiju, disciplinu zavodio, to je bilo po mom današnjem i tadašnjem mišljenju ponekad prejako, pretjerano, nepravedno, promašeno, ali partija je u utisku, po svom utisku u narodu sve više imala ugleda. Očekivalo se da neko sruši tu Njemačku. Očekivalo se od Sovjetskog saveza, niko nije vjerovao u Njemačko-sovjetski pakt. Svi smo mi mislili da je to jedna teška taktika, da je to jedno privremeno rješenje, tako se i govorilo među vama. Sovjetski savez odgađa napad da bi svoje snage mobilizirao do kraja, tako otprilike. Sjećam se da je onda kao jedna spasonosna formula važila pomoću njemačkog fašizma komunistička internacionala širi svoj utjecaj. Bile naravno apsurdne izjave i neprihvatljive. I tada je već nekakva ideja Narodnog fronta se pominjala. To se mome mužu jako dopalo, to je još bilo dosta maglovito. I onda je 40. godine došao Dedijer i Đilas kod nas da mi treba da putujemo u Zagreb da se vlada vidi sa Titom. Onda smo mi otišli i bilo zakazan sastanak u kazališnoj kavani, tada toliko sati. Došli smo tamo, ušli i vlada je otišao unutra i sad ulazi jedan mladić opet, dovodi Tita i on direktno ide tamo. Oni su razgovarali vrlo živo, natarali s rukama, jedan i drugi, vrlo su temperamentni. I taj mladić pita me, pa dobro, kako ti se dopada, sad neće da kaže ko, ja kažem, mnogo je lep. On ovako malo slegne ramenima. Jer on je bio aktivni, s koje vas, mislim, čovjek svestan, misli šta ova sada priča o lepoti. Tako da, tu sam ispala odmah na prvom tom, dosta glupa. Eto, kao Soluncu, nije mom ocu pripala nekoliko zemljišta građevinskih u Dubravi koji su odredili za solunske dobrovoljce. I onda je on tako nešto prodao tih parcela da bi sagradio kuću i tu smo se konačno, tako smo mislili, skrasili. Tito je osobno to iznajmljivo, sjeća ga se moj otac, ali je znao da je to Tito. Onda se prezivao Babić, inženjer Babić. No. Kad je pala odluka da će se održati 5. zemaljska konferenca, onda je prvo bilo tražiti kuću u kojoj će se to održati. To je bila kuća Džamonjina, međutim kuću nije iznajmio Tito, nego kuću je iznajmio direktor fabrike, neke male fabrike, Ventilator, ne sjećam se više kako se je zvao, koji je i sam bio ljevičar i kod koga je radio Titov nečak Dragec Broz. On je tu kuću iznajmio za svog inženjera i taj inženjer je bio inženjer Slavko Babić ili Tito. Na tu konferencu je došlo 105 delegata iz cijele Jugoslavije. Treba 105 delegata, svi više manje kompromitirani policijski. Dakle, tu je trebao jedan vrlo veliki oprez, jer samo jedan od njih da je zatajio. Citava, da tako kažem, citavo krema partijska, jugoslavenska, ona bi bila uhvaćena. Mi koji smo bili delegati iz ovih različitih krajeva,
Otišli smo direktno za Zagreb, tamo se povezali i čekali tih dva dana dok počinje Peta zemaljska konferencija. Međutim, malo je imalo, valjda nije bio pravo pa da gledaju. Izgubili smo ove delegate koji su bili isto za Petu zemaljsku konferenciju. Ja mislim i Srbija da je bilo i možda još neko, ne sjećam se. I kad smo tek stigli, sačekao nas je Rade Končar, čekamo, mi nema niko iza nas. On je strašno se ljutio, naročito na Milutina, kako može da se izgubi. Kaže, još da Marate nije držala, kaže, pod ruku, onda bi nju izgubi. I to je bilo, onda mi nismo više izlazili, nego ostali. Tek sutra dan su ovi prebačeni u zgradi gdje je održana Peta zemaljska konferencija. Iako su oni dolazili sa svih strana, a u susjedstvu kuće nije bilo, nego je samo bila gostionica jedna tamo gdje se s glavne ceste skreće u tu ulicu. I taj gostioničar je čuo neko muvanje i za svaki slučaj opalio par metaka u vazduhu. Sad je tamo tajac postao, tu je već većina delegata došla, šta je to? Rade Končar je odmah otišao kod gostioničara, izvadio beležnicu. Hoćete mi reći, evo vam novinarska legitimacija, pišem za te i te novine, šta se sad tu desilo? Pa on kaže, ništa se nije desilo, nek se tu neki ljudi muvaju, pa sam rekao, nije na odmet da upalim koji metak. I opet on se lepo vrati i situacija se potpuno smiri. Zasedanje počinje, traje, čini mi se, 3 dana. I to baš u našoj sobi, jer je bila najveća, kažem, našoj sobi muškoj, jer nas je bilo 4 brata, jer to je bila najveća prostorija. Sad dolazimo na 41. na onaj novu godinu kod Šilovićevih. To je krasno kad se gleda sa strane mog oca, koji je već doktorirao u Padovi Dantea, koji je doktorirao na Sorboni Prusta, sliko u Modiglianovom ateljeu i u drugoj sobi, kao zaručnik moje mame, oni se upoznaju u Parizu, on prevađa Večeras improviziramo i dolazi mu mama i kaže, slušaj, Drago, dolazi nam Tito sa ženom, Drago, ja ne znam da li će stari te htjet upoznat. Moj otac, koji je inače bio žestok, pun sebe na jedan način, jer je imao prava da bude pun sebe. Već je preveo Lorku, bio prijatelj Ungaretija, prijatelj Žida, Elijarom, Bretonom. To je to druženje tatino. Naravno, tu je svaki dan sjedenje kraj Picassa, Aragona, Elze Triolet. Tata užasno bezobrazno reagira, veli, šta jedan bravar će meni htjeti upoznati ili neće. To mene uopće ne zanima. Ko je on? On je za vas nešto, a za mene bravar. Slavi se Nova godina, Tito donosi Dom Perignon, još duhovito veli od jedne flaše se nećemo napiti, ali će nam biti lijepo. Međutim, Tito 5 minuta prije 12 se okreće moje mami i veli, Šiška, di je Drago? Ja ga želim upoznati. I sad moj otac, mama ulazi u sobu i veli, Drago, stari te želi upoznati. On dolazi u sobu, bijesan, ono ko bik bijesni. On dolazi i hoće zapravo osramotiti tog čovjeka. Nastaje jedan razgovor koji moj otac veli da nikad u životu nije razgovarao tako s nekim o ruskom teatru i o ruskoj literaturi kao sa Titom.
On je bio zadivljen s tim znanjem, s tim poznavanjem teatra, sa elokvencijom, sa širinom. On je bio zapanjen. Cvetković Maček, mi smo to napadali kao jedna izdaja, kao uvođenje fašizma, kao što je bilo to priključenje Hitleru, Mussolini i ostale stvari. Kad nas nije niko ni pitao, država je vodila svoj posao, ali mi koliko smo mogli komunisti, mi smo radili, a bilo je dosta opozicije tome paktu i tako dalje. U međuvremenu se desi nešto što niko nije očekivao. Vojska preuzme ulogu na sebe. Oni izvrše državni udar i sruše vlast. Nisu nikome nikako zlo napravili, ali skinu s vlasti i postanu on je na vlast. To je Simović, general Simović. Već od 27. marta kad smo masovno izišli na ulice, jer to nije bilo samo u Beogradu, to je bilo i u Sarajevu, gdje smo demonstrirali i tražili da se stvori kontakt između, da se Sovjetski savez prizna. Tamo već se skupila jedna masa, 10-20 hiljada više ljudi. I mi se priključimo to čudo, ali masa se samo koleba, opet se ja digne, popne se na tramvajsku, znate, oni što drži one linije, one žice tramvajske. Popne jedna veli, čuvaj se, ubit ćete struja, neki vića, neka, i ja neki govor držim, da je govor za podršku novoj vlasti, za prijateljstvo sa Sovjetskim savezom, protiv fašizma. Ajde, reko mi da idemo dalje, da se skupi još svijeta, da vidimo šta će da izađe iz ovoga našega pokreta. Idemo gore prema tehničkom fakultetu i Svetozar Vukmanović govori da. I opet mi se priključi. To već ne da, to je masa, jedna ogromna nepregledna masa. I parola, jedna parola koju treba da zapamti cijel svijet i da poštuje. To je Srbija dala, koju ja neću baš u svemu da hvalim, ali dala je tada jednu veličanstvenu stvar, a to je bolje rat nego pakt. Bolje grob nego rob. I onda dođe zaista taj 6. april. Mi na radiju čujemo da je Beograd napadnut. I onda Tito rekao ništa, stvar ide dalje, sada tek počinje prava borba. Kaže, sad počinje ono odlučujuća borba. I mi idemo kući. Pretreseni do kraja. I kad smo uveče legli, kad sam ja legla, on meni pogleda, padne mu u oči moja kosa i kaže, pa Herta, kaže, ti si dobila sjet pramen. Pa ja kažem, pa nemoj se šaliti. Pa kaže, pa nije mi do šale. Stvarno ovako ti preko kose ide jedan sjet pramen. I taj sjetni pramen sam ja dugo nosila. Dakle, ja sam sa 27 godina počela da sjedim. Ja sam bio pozvan u vojsku i bio sam na braniku Sarajeva bez municije, sa oružjem bez municije. I kad je 1941. godine, 6. aprila, Sarajevo bombardirano, mi nismo mogli ništa da činimo, nego smo znali, tražili smo od komande grada da nam daju metke i oružja. Mi smo imali 2 topa gore, ja sam bio komandir jednog odelenja na Humu, međutim nije došlo ni do čega. Mi smo bez ikakvog metka predali Sarajevo Njemcima u ruke. Za vreme napada Njemačke na Jugoslaviju imali smo jedan okršaj sa nacistima, Volksdeutscherima kod Kraljeva. I išli smo dalje prema jugu, dok nismo došli u Kosovsku Mitrovicu. Tamo su nas bombardirali Talijani. Onda je naš komandant, Peca Pokorni, naredio idemo natrag, idemo se pokušati probiti prema obali. I mi smo došli do Bileća i tamo nas je zatekla vijest o kapitulaciji Jugoslavenske vojske. Bio sam oficir, mobiliziran u Voludski bataljon.
i štab tog volovskog bataljona bio u Podsusedu. Dok smo se mi s volovima objašnjavali, došli su Njemci sa tenkovima. Njemci su pokupili nas, oficire. Blizu Črnomerca zaustavljena kolona i neki ljudi u civilu, poslije sam doznao Mačekova garda, pita, ima li koji Srbi među vama? Moj zapovjednik, Gavrančić, poznato ime, Srbin. Šutili smo mi Hrvati, niti jednom riječu nismo otkrili da među nama ima Srbina. I pošto smo rekli da nema, produžili smo. Ušli smo u Ilicu i tu gomile prolaze i viču, dole Srbija, dole komune, Srbe na vrbe. Kad sam ja to i čuo, ja sam shvatio da smo mi izručeni ustašama. I ja Gavrančiću, koji je bio pored mene, ja kažem, ajmo bježat. Kuda, kako bježat? Ajmo bježat. Mene vode u smrt, jer sam komunista, a vas jeste Srbin. Ajmo spašavat glave. Ma sinko, ti to dramatiziraš. Mi smo zarobljenici. Ja sam bio u Prvom svjetskom ratu isto zarobljen, kaže on. Pa su nas poslali u logore i učili smo, jezike smo naučili nešto. Rekao, nemojte se zanašati mišlju, nas vode u smrt. I dok još im tako razgovaram, neka njemačka jedinica iz Krajiške uđe u Ilicu i krene prema Črnomercu i tako su mi zaostavljeni bili. Ja veli Gavrančić, evo dajmo sada. Sinko, ja ne mogu, ali ja moram. Rekoh to, preko ograje skočim. Točno je baš jedna grupacija rulje, da među njih se skočio. A imao sam šajkaču sa grbom. I kako sam pao, tako me jedan od tih ustaša, kažem ustaša, podigne i kad je vidio da imam Karađorđevu zvijezdu na kapi, udari me u nos takvom silinom da sam raskarabljen pao dole. Ovi Njemci s motoristima su imali opkoljeno naše kamione, bacili oko na mene i vidim, baš im glava boli što prolaznici sređuju jednog jugoslavenskog oficira. 1941. nastala neka gužva, iz pravca Jurišićeve ulice ulazili Njemci. Gdje se skupio taj narod na Jelačić placu, ja ne znam, odjedanput je bilo puno, to se bacalo cvijeće, bacalo cigareta, skakali su na njih, ljubilo i grljo, to sam ja vidjela na svoje oči. Tito je vidio ulazak, Tito je vidio kako je nemačka vojska bila dočekana sa cvećama, sa pomarančama. Vidio je kako je već odmah bilo ustaša u uniformi tu i tamo. On je to sve vidio. 10. travnja u 12:30 u podne uhvatio vlak zajedno s mojim bratom. A sestru smo već ranije poslali na selo kod moje supruge Milke, u taj Jabukovac. Onda mi je otac poslao telegram, jedini telegram koji je stigao na selo Jabukovac. Sačekaj me u Sisku na stanici. I ja sam ženom, neka ona bude meni pomoć, zajedno putujemo u Sisak, čuvam se da me neko ne prepozna i tako dalje. U Sisku na prozoru stakla, na staklu ovoga vagona, otac kaže, spašava i Jožu Horvata, kaže, progoni ga policije, kod nas se sklonio, ali nije mu to sigurno, naravno. Tako dobro.
I još mi je rekao, pošaljimo one tvoje legitimacije. Moj otac je dakle bio liberal, nije bio komunista. Ali je surađivao i posmatrao nas i uvijek je mi govorio, samo nemojte uzaludno stradati, čuvajte se, glavu čuvajte, tako to. I bome ja već imao vezu sa tajnikom ustaškog tabora, a bivša općina. I već meni iznosi šapirograf iz ustaškog tabora. Taj jedan Miočinović se mislim zvao. I sad mi na kraju toga šapirografa pravimo te propusnice, te legitimacije, formulare legitimacije izvučemo, ukrademo iz te općine. I ja pošaljem, sjećam se da sam poslao Joži Horvatu 7 legitimacija, neki za mene. Moj otac je bio dosta poznat u Karlovcu, a i šire kao tako lijevo, kako se to kaže, lijevo orijentirani intelektualac. Oni su bili uhapšeni njih 6 kao taoci, s obzirom da je Pavelić, što je poznato, u Karlovcu zaustavljen od okupatora i od Talijana i od Njemaca. I tu su se vršili 2 ili 3 dana pregovori sa Pavelićem oko te buduće ili već proglašene nezavisne države Hrvatske, koja nije bila narodno nezavisna, jer su Talijani uzimali svoje, Njemci svoje, dakle te raspodjele ne znam koje teritorije, i kad su ti dogovori s Pavelićem obavljeni, onda je on pušten da produži iz Karlovca za Zagreb. Eto, Zagreb je došao sa tih 300, ako se ne varam, oko 300 emigranata, ustaških emigranata, i onda u 2-3 kamiona su bili nekam koliko, onda tiho u noći, da ih niko ne vidi, su došli u Zagreb i zauzeli vlast. Ja dolazim u tiskaru Novosti, gdje je bila redakcija, to je Masarikova 28, to je ona zadnja kuća pred izdavlje kazališne kavane. I u kolničkom ulazu stoji civil jedan sa puškom na ramenu. A ja, kako me je Bog dao tada, pogledam i skoro se izrem, kaže, Šarkan, šta vi radite tu? A on meni mrtvo, hladno odgovori, ja sam ustaša. A mene kao da je neko noge odrezao. Uglavnom, on je postao urednik, a ja sam bio potrkalo koji je radio list. Matačić dolazi u taj salon, jednog dana dolazi u uniformi ustaškoj i moja mama se počne smijati i veli, Lovro, šta će ti to? A on veli, kad sam si tako lijep. I to je kod nas bio ko jedan refren. Mi smo znali da on nikakve nema, ni političke ambicije, niti bilo šta se može naslutiti, da ga se poslije poslalo u Skoplje kao po kazni. On je samo sebi bio lepi i obukao je tu uniformu. Kako je djed u masone primljen u Južnoj Americi, ovdje je odmah primljen i postoje šef lože Maksimilijan Vrhovac. To je najhrvatskija loža. I Tito zna da je on mason i deda ga pita da li stari da izađem iz masona. Ne, veli, ti takav nama trebaš u masonima. Ja mislim da je pitanje bilo upućeno generalnom sekretaru partije. Da li je pametno da ostane ko mason, da li je to može smetati kao odanom partijskom čovjeku prema sekretaru partije ili ne. Tito je, vjerojatno ga je htio zadržati jer Tito nije bio mason,
Pitanja su se postavljala i za Krležu, nije ni Krleža bio mason. Ima popis, Grga Novak je bio recimo mason. Pozove me ovaj kurir, dođe nutra, Vanda, veli, zovete jedan gospodin, ne znam ko je, veli. Ja izađem, bilo je jedan veliki zavesa, u 2 dijela je bila knjižara. Ja izađem, Tito stoji tamo u uglu. Ja mu priđem, pa velim, slušaj, nije baš sigurno da si tu. On veli, pa došao sam malo pogledat šta radiš, a veli, ja osim toga i da te izgrdim. Zašto si štampala još jednu količinu imperializma? Ja velim, slušaj, Đilas je došao i donesao mi je spisak novih adresa. To je bilo takva velika količina, mi to nismo imali, pa smo morali odštampati. I ja sam to sve poslala. I zamisli, velim, to se počelo vraćati. Ja ne znam šta je to, jer on meni dao krive adrese ili šta. A on veli, a zašto si štampala? Zašto si štampala? Ja velim, pa Đilas mi je dao. A on veli, šta ti je Đilas dao? Jesi ti tu odgovorna ili Đilas? Zapamti više da si ti odgovorna. Dosta srdito. Ja velim, dobro, ja ću to i platiti. Teško sam to platila. Jer je došao Pavelić. Ja sam bila puna, svaki dan su paketi stizali natrag. To uglavnom iz Crne Gore. Ja nisam znala kuću sad s tim. Onda smo kod doktora Bocaka u centralnom grijanju jedan veliki dio spalili, a drugi dio smo odvezli na Trešnjevku i ukopali u vrt kod jednog druga. Ali to neću nikad zaboraviti, to je bilo grozno, jer je svakog časa mogla doći policija i svakog časa mi je mogla pohapsiti sve i tako dalje. Upravo taj dan se kod nas molovala ona soba koja je bila prigrađena. I to je molovao od Tita nečak Štef. I već kad je negdje bio pri kraju rada, negdje posle podne, najedanput upadnu neka uniformisana lica. Oni su došli zato što je Tito auto koga je kupila partija upravo u svrhe organizacije 5. zemaljske konference, što su svi automobili trebali da se predaju. I kaže, tu je auto u garaži. Kažem, jeste. A zašto je toj barači? Pa sam rekla da se ne ošteti, da ga kiša ne ozledi, zato je tamo. Kaže, nije tamo, on je zato tamo da se sakrije od vlasti. Kako se može od ustaške vlasti za ovoga? A je ona ići auto sakrit, veliki greh. I to sve Štefek Broz sluša. I ja sam uhvatila jedan tren, kad su oni još razgledali kuću, ne bili nešto sumljivo našli, i rekla sam mu, sedni na bicikl, odi odmah do Slavka, brata Titovog, i reci mu da celu porodicu digne na noge i da svi opkole kuću u Stenjevcu, tako ako bi Tito hteo doći, da ga pretusretne. Sam rekla, ti jedini znaš gdje je ta kuća u Stenjevcu, ti ih povedi i ti ih razmesti. Oni su zaista sve te tačke zaposeli, pa bilo ih je dosta. Bio je Štef, bio je Dragec, njegova žena Dragica, bio je Branko, bio je Vlado i bio je Slavko, brat. Dakle, njih 6 je bilo. I onda dođu 9 sati i meni lakne. Kažem, znači, Štef je uspeo u svojoj akciji, njega nema, a rekao je da će doći, znači neće doći. Ustaše nisu prvih dana išli na nas. Posvetili su se pljački uglavnom Židova, jel? To je bila njihova glavna zadaća. Nas nisu političke dirali, to taktiziranje Ustaša prema komunistima u tom kratkom periodu bilo je vezano za onaj sporazum Hitler-Stalin, jel? I Njemci su nas onda stavili u jedan logor u Sarajevu
A u Sarajevu su već bile ustaše koje su čuvale taj logor. A Njemci su nas poslije otpremili u Njemačku. Moj otac je bio građevinski inženjer, znate, i bio je namješten u Hrvatskoj zemaljskoj vladi, što mu ništa nije koristilo kod ustaša. I zvao se Friedman, znate. A ja sam promijenio ime kad su nas SS-ovci u Njemačkoj preuzeli i rekao sam svojim prijateljima, ja sam sada Mirković, ako sam Friedman, odmah će me ubiti. I tako sam promijenio to ime. Moj otac je bio sudija u Sremskoj Mitrovici i kad je krenuo rat 1941. njega su neki ljudi s kojima je radio, on je bio tamo sudija, rekao, opomenuli da se spremi neka gadna vremena, da bolje je bilo da se skloni. On je onda sa majkom otišao u Beograd, ali tamo je bila još gora situacija, počeli su ti progoni Jevreja, jevrejski zakon i on se vratio u Sremsku Mitrovicu i onda je bio prisiljen da ide da radi, svi Jevreji odate koji su bili, morali su da rade te fizičke poslove i nije imao druge nego da se negde skloni i on koji je inače po prirodi bila jedna vrlo blaga priroda i tako dalje odlučio da sa mnom koji sam imao godina u Partizane krenuo. I preko neke veze on je uspio se prebaciti tu negdje u podnožje Fruške gore, on se pridružio Partizanima u Fruškoj gori, a moja majka je pod lažnim imenom ostala u selu, Manđelos se zvalo, u podnožje Fruške gore. Ja se sjećam da su mi, kad sam već imao negdje 2 godine, još mi je ostalo u sećanju da sam morao da kažem da se ja prezivam Kalinić. A Kalinić to je bio neki svinjar na kraju sela koji nas prihvatio i celo selo je znalo da smo se mi tu krijemo i niko nas nije odao čitavo ono vreme. Moj brat je se rano angažirao u istarskoj emigraciji i osnovali su jednu organizaciju koja je zvala Mlada Istra. Zajedno sa Slovencima djelovala je na antifašističkoj liniji, ali izvan partije. Danilo Zelen je bio Slovenac, jedan krasan čovjek. On je nama donio radio stanicu u Tijani, u Dragi, u Sušačku. I revolvere, oružja, dinamita i tako dalje. I kad je počeo partizanski pokret, mi smo to sve predali partizanima i kad su Italijani došli na Sušak, mog oca su uhapsili odmah i otpeljali na Lipari u internaciju. Već došli Italijani, ali Italijani nikoga ne diraju. Oni su došli kao oslobodioci, oni su smatrali da oni oslobađaju Crnu Goru, što je najveće to da je kralj Nikola bio tamo, da je sahranjen u Sanremu na jedan veličanstven način, da je kraljica Milena Crnogorka, Cetinjanka, žena, odnosno kraljica onoga Emanuela, kao došli kao prijatelji kod prijatelja i da vas oslobodimo Srbijanaca. Ali to nije tako mislila komunistička partija, nego se opredila za rat protiv okupatora. Sad nama koji smo bili tu sad borci, u stvari, nama je bilo žao pucati na Italijane. To je takav bio fini svijet, to moram da kažem. I išli su po gradu, malo gledali djevojke, dali nekome iz onih magazina njihovi, pa nekome ko nije imao da mu daje nešto hrane, jer bila je kriza, skudica i tako dalje. Vrlo fino se ponašali, sve je bilo u redu. Sad dobro, okupator jeste, ali ima raznih okupatora. Već sam dospio kao 16-godišnjak, 16-godišnjak u italijanski zatvor samo zato što nisam pozdravio dignutom rukom podizanje italijanske zastave na jarbol, na šetalištu. Tada sam dobio batine, prve žestoke, popio kriglu ricinusovog ulja koje nije bilo pravo ricinusovo ulje. Pustili su nas iz zatvora samo zato što smo iz sebe ispuštali sve što se ispuštati moglo na bilo koje otvore mog tijela.
Onda je došao dan kad su najavili da dolazi Hitler u Maribor. Most je bio srušen. Jugoslavenska vojska ga je srušila, kraljevska. Taj dan sam ja dobio oko 100 letaka komunističkih, da ih bacam po Magdalenskom kvartu gdje sam ja živio i imao sam ih u džepu. I krenuo sam na trg kralja Petra, to je na desnoj strani obale Drave, a na lijevoj strani je bio Hitler. Sa onom njegovom slavnom rečenicom: učinite mi opet ovu zemlju Njemačkom. Ja sam sve letke tada pobacao. Od trga kralja Petra skoro do moje rodne. To je željeznica, tamo je željeznička pruga, sve do jednog letka sam ja bacio. 27. aprila je na inicijativu Komunističke stranke Slovenije i hrišćanskih socijalista i demokratskih Sokola bila ustanovljena osvobodjena fronta. Mi smo se to dogovorili na Ustavičnom seminaru kad još ništa nije bilo. To je bio nekako, kako bi rekao, najosvešćeniji deo i mislim da je i normalno. Ako studiraš svoj jezik, ako studiraš svoju kulturu, ko će biti onda više pozvan da deluje i kulturno, ako ne ti. I meni je drago, mogu reći, da svi moji kolege i slavisti i pravnici, jer na ta dva fakulteta sam bio odgovoran za vojnu obuku, pošto sam je nešto znao, i za skupljanje oružja. Na tom prvom sastanku gdje je bio Kidrić, bio je Bebler, bio je Ziherl od komunističke strane, međutim bio je čitav niz najvidnijih kulturnih radnika Slovenije koji su se tada udružili u to da pozovu narod na otpor. Pre svega morate znati, Slovenačka komunistička partija je bila tada po broju vrlo malena. Danas se zna iz dokumenata da je Slovenačka komunistička partija 1941. godine imala negde između 700 i 1000 članova svega. Mi, recimo, sa hrišćansko-socijalističke strane smo vodili svoju akciju. Mi smo sebe zvali Slovenački revolucionarni socijalisti. Da nije bilo komunista u Sloveniji ne bi bilo ništa. Ne bi bilo nikakvog otpora okupatoru. Komunisti su dali tu ideju za ustanovitev osvobodilne fronte i nikad nisu partizani i komunisti štedili sebe. Uvijek su bili u prvim redima. Uvijek. I najviše njih palo na kraju krajeva. To je prvi pokolj bio Srba, uglavnom u Gudovcu. To je oko 200 ljudi pobijeno. Još nije bilo nikakvog partizanskog otpora, nikakvog otpora prema toj fašističkoj vlasti. Iako je u prvim danima ta hapšenja i ovaj progon Srba u Gudovcu i zločin taj koji se dogodio se uz suradnju one građanske ili seljačke zaštite Mačekove, jel? Jer žandari sami ne bi i Ustaše, jer Ustaša nije bilo, oni su se isto regrutirali na tom prostoru. Tim činom tog zločina, ubistva, imalo je svojih odraza i u redovima oni koji su smatrali da treba podržati ustašku vlast, kao što je bilo Mačekovo stanovište. Jel? I tu je nastalo prvo raslojavanje i kod samog vrha HSS-a. I prva hapšenja koja su bila od strane ustaških vlasti u tom periodu nisu bili komunisti na dnevnom redu, nego HSS-ovci koji su bili proskribirani da ne prihvaćaju ustašku vlast u cjelini. Najmlađi, ali sam prvi uhapšen. I dođem na stanicu da vadim kartu i dva žandara
leže na klupama tamo i ja velim kartu za slobodnicu i oni podižu se glavu, veli, a kak se ti zoveš? I ja kažem, Šimo Klajić. A bez pitanja odmah lance izvadi iz torbe i mene na ruke i veže. Taj ustaša neki nikad ne zaboravit, imao srebrne zube, je bila životinja. On je ta 2 dana mene tukao. Dolazio i batino. I nakon 2 dana dovede me do kapije i udari nogom utur i veli marš, drugi ćemo te ubiti. Hapšenja su nastala nas komunista pojavom onog letka nećemo okupaciju. To je bio dosta žestok letak Centralnog komiteta koji smo mi umnožili i dijelili. I sam bio i ja uhapšen zajedno sa još 13 tih drugova iz Nove Gradiške koji su bili uhapšeni u vezi sa letkom. Za mene nisu imali ništa, niti me tko teretio, ali nasumce su kao poznato hapsili, jel? I tu sam se ja onda na prijekom sudu izvukao da nisu imali ništa konkretno. Na području Kotara Vrgin most ustaše su srpskom narodu rekli da ako se pokrste da će biti pušteni svi kućama i da će živjeti u miru. I stvarno se, makar je partija rekla da se ne odazovu, jedan dio i muškaraca i žena i djece se je odazvalo i otišli su na takozvani pokrst, platili čak nekako novce za pokrštavanje, a onda su žene i djecu ustaše pustili, a muškarce su odveli u Glinsku crkvu i tamo ih poklali. Ali je jedan ostao i on se uspio pobjeći i spasiti se. Tako da imamo svjedoka toga klanja. Glavna opasnost tamo nisu bili Njemci, nama komunistima tada, nego Ustaše. Ustaše su za tudo vrlo brzo su organizirali i vrlo brzo su počeli progoniti. Oni su hapsili ljude, terali u Kerestinec, u zatvorima, mučili ih, ubijali. I onda smo mi vršili s koje moramo reagirati. Mi smo onda, ja sam bio u univerzitetskom komitetu, mi smo organizirali studente, mi smo organizirali školce, da mi budemo aktivni u borbi protiv okupatora i ustaša. Na koji način? Gradskom gerilom. Na savjet Hebranga ušao sam među domobrane kako bi mogao raditi po kasarnama, pripremati oružje i municiju, sve. I skriven si, najveća miro si kad si u domobranima. Tako sam ja uspio ubaciti među jednu domobransku jedinicu i ja sam trebao tu municiju predati roditeljima tamo, a onda obavijestiti partijsku organizaciju da neko dođe podignuti tu municiju. Desilo se da ja nisam dospio do roditelja i partijska veza došla ocu, a lozinka je bila čovjek koji dođe i pita gospodin Horvat, čuo sam da vam je krepala krava, hoćete li prodati kožu? Tamo mu treba dati municiju, bombe i sve to. I tako je došao čovjek, poslan od partije, pozvao oca na stranu i kažemo, gospodin Horvat, čuo sam da vam je krepala krava. Počela, hoćete prodati kožu. A Dilja zaprečila i viče mima, majka, koja je nama krepala krava? Zamislite kakav je
neugodna situacija nastala. Kao krava rekla, Bog vama, ko ste vi, šta vi tražite ovdje? Deda, jedan od 5 siona, takozvanih najviših dostojanstvenika masona, on kao sion javlja Titu da će biti napad Njemačke na Sovjetski savez. Međutim, Stalin to ne vjeruje, Tito mu s mjesta javlja, Stalin to ne vjeruje, jer on je mjesec dana prije to rekao Titu, poslao sam Njemačkoj, on je poslao cijeli vlak hrane, robe i tako dalje za pomoć Njemačkoj. Tako je bio siguran u taj pakt sa Hitlerom. Rekao je, Herta, moram ti nešto reći što te jako razžalostit. Kaže, ja da iz Dugog moram ići za Beograd i ne znam da li ću da se vratim. I ja sam rekla, ja to razumem, znam da te posao tamo zove, ali zar ne bi moglo par dana kasnije dok se ja porodim? Lakše bi mi bilo kad bi znala da si ti tu. On je rekao, ne može, zbog toga što 24. to je bila subota, zatvaraju granicu između Hrvatske i Srbije. I onda sam rekla, naravno, ja potpuno to shvaćam i nema druge, sam rekla. Ja, kak sam sve izdržala, izdržat ću i to. I mi smo taj 22. mi je ostao u spomeni. Mi smo od cijeli dan 22. on je u 6 uveče putovao, cijeli dan bili zajedno. Ja osjećam da su mi počeli bolovi. I ja sad, šta ću da radim? Ja sam rekla, moraš se uzdržati dok on ne ode, tako da ne zna da već imaš bolove, da ne bude on na muci. I ja tako kuražno stisnem usta i dođemo na stanicu. Ja nisam s njim išla na peron, nego smo se oprostili u toj hali i ja vidjela sam da on nema prtljaga, prema tome sam znala da neko njega prati koji ima i njegov prtljag i da on neće niti da ja vidim ko je to, niti da ta osoba vidi mene, to opet iz čiste konspiracije. Za Hertu sam znala i da je u drugom stanju i sve to. Ona je bila u drugom stanju, Pepica je bila u drugom stanju, Končareva žena je bila u drugom stanju. Ja se sjećam da sam ja o tom razmišljala. Pa sam mislila kako se usude, pa sutra je rat za milog Boga. I onda kad sam već i ja bila malo starija, onda sam shvatila da je to nešto nagonski, da to više nije odluka neka pametna, nego naprosto valjda je ljudski rod tako stvoren da mora dati nastavak. Maju 1941. Vlada mi je telefonirao, još smo imali telefon tada, dovešći ti na ručak gosta. Ja sam se čudila što mi kaže, je on uvek nekog dovlačio. Ja kažem, zašto? Pa znaš, dovešću ti jednog neobičnog gosta. Ja kažem, pa imamo na ručku moje roditelje moje. On kaže, još bolje. I on dovede Tita. Nego sam se ja mnogo obradovala i moj tata se jako obradovao što vidi tog čovjeka nepoznatog, neko novo lice i predstavili smo ga, to je Vlada ga predstavio kao inženjer Petrović iz Zagreba. I on je imao nekako svetlo zelenkasto odelo, bio je vrlo elegantan i mi smo tako ručali zajedno sa mojim tatom, pričali o političkoj situaciji, vrlo blago, tako jako sve blago. Ja sam noću dobila trudove i ujutro ja sam otišla gore u Merkur. Doktor Šilović me
odmah hteo smestiti i ja sam rekla, molim te, ako možeš, ostavi me tu, ovako još u civilu do 12 sati. Jer ja od 12 sati moram još partijski materijal da prenesem. To je bilo prošli dan dogovoreno sa papom. I on je rekao, Herta, pa nemoj riskirat. Kaže, ti znaš da možeš u mene imati poverenje, ja ću da idem, ja ću da prenesem. Ja sam rekla, ne možeš, ne poznaš čoveka. I onda sam se vratila gore u rodilište, da sam se ipak porodila tek sutra dan, onda u 11:30 sati i tu mi babica donese dete i kaže, evo vam vašeg Miška. I tako je on ostao Mišo do dana današnjeg. Ona ga je nadimak ostao. Na uglu same ulice Botićeve dole i bulevara stanovao je neki Mitterhammer. On je bio šef informacionog biroa Njemačke komande. I sad zamislite, treba oni svi da prođu pored te kuće. A čuvao ga naravno njemački vojnik. Onda ja sam otišla kod crkve čekajući Ivana Milutinovića. Njega nije bilo. I ja se vratim, njega nema. I sad ja mislim, sad opet treba da prođem ceo taj put. I tamo su ti njemački vojnici i kaže, što ova žena sad hoda ovdje? Ja se presvučem, uzmem drugu haljinu, neku belu s kunjicima. I tako to prođem. Dođem ja drugi put, njega opet nije bilo. Ja se vratim, opet nema. Međutim, u međuvremenu doveli su i Vukmanovića Tempa. On je isto stigao. Nema Kardelja, nema Milutinovića. Ja moram da ideš još treći put. Ja se opet presvučem. Uzmeš neku, ne znam sam neku kao se keselju za bašću, što sam radila u bašti. I tako po treći put idem i bio je Ivan Milutinović. Skupili su se u bašti, znači bio Tito, Đilas, Ranković, Ivan Milutinović, Lola Ribar, koji je isto već bio kod nas. On je već sada stanovao kod nas. Znači, Vukmanović Tempo. Čekali su još malo. Kardelja kaže, čim on je vrlo tačan čovjek, čim on nije tu, on ima neke smetnje, stići. Tako da su oni neprekidno radili do pre negde po 6, jer bilo već policijski čas i oni su morali završiti to. I završavaju i silaze preko terase na tom stepeništu i ja onako ih dočekujem i gledam i Lola meni kaže, za ovaj dan će uskoro znati cela Jugoslavija. I on mi je ispričao da je napravljeno proglas Narodima Jugoslavije i Lola je to na mojoj pisaćoj mašini kuca. I sutra nam dođe i Kadžer. Tako da su oni to zajedno se opet se skupili, valjda redigovali nešto i Lola je to onda, i onda je to otišlo već u štampariju partijsku. I onda je to otišlo skroz. Znala je cijela Jugoslavija.